Sesotho ho tswa Studio 12 Auckland Park, Johannesburg. Re utlisetsa kgaso ya ditaba ka puo ya Sesotho. Fela pele re kena ho tsona ka botlalo re tla qala ka lokelo tse itlhomeng pele. Mopresidente Cyril Ramaphosa e le modulasetulo e motjha wa SADC o lebelletse ho tshetla puo ya ho kwala seboka sa 46 se tshwaretsweng Durban. Kaoleleng Busmuzi Cat Matlala o buetsa latola hore o na le dikamano le letona la sepolesa le kginnweng mosebetsing nakwana e leng Senzo Mchunu. Contractors handled the slimes dam in a reckless way because they saw seepage 3 months ago, but they allow it until there was a slimes. It's called a release. Muso o fuputsa sesosa sa ho phatlwa ha letamo la morafo le Bretse Northwest. That select players usually with speed in order to aggress us on transitions. Dipapading Mamelodi Sundowns e itukisetsa papadi ya boraro ya Betway Premiership ya sehla sa 2026-2027. Moifo o malalalaotse o hasetsa tsa kajeno mohi dumela re boetse ra amalokano kana le nyamantla SABC 2 le SABC le hae ke thato hlanyane mme kajeno mosebetsi ke tla o kgatha ha mmoho le Mphoteng. Kajeno re dithagola ka tsere mopresidente Cyril Ramaphosa ya nkile marapo a bodulasetulo ba mebuso ya lebatowa la SADC o tshetla puo ya ho kwala seboka sa 46 se qadileng bekeng e fetileng Durban. Re tla fetela puong ya mopresidente ha mfela ha se a qadile ka puo ya hae. Ho sa le jwalo mopresidente Cyril Ramaphosa ke modulasetulo e motjha wa SADC se mmuso jwale mme o tshepisa ho ntlafatsa mmaraka ho etsa kgwebo lebatoweng la SADC. Mopresidente Cyril Ramaphosa o nka marapo ka maikemisetso a hore lebatowa la SADC le be le di-industry tsa lona tsa mmaraka o matla ho etsa kgwebo. During South Africa's chairship, we will work closely with every member state, guided by the principle of sovereign equality, mutual respect, solidarity and consensus. Ramaphosa o kena dieteng tsa mopresidente wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa. I commend our dear brother, President Cyril Ramaphosa, for his astute and visionary leadership and the stewardship of our regional body over the past year as interim chairperson. Ramaphosa o ipileditse dinaheng tsa SADC ho tshehetsa Democratic Republic of Congo ntweng kgahlano le Ebola. We call on all parties to respect health facilities, health workers and humanitarian operations. And we call on governments to avoid indiscriminate restrictions on travel and trade against affected countries. This generalized ban on travel from countries that are affected by pandemic is clearly unfair. Molaetsa sebokeng sa bo 46 sa baetapele ba SADC ke hore ho be le botsitso lebatoweng lena. Mohato ba disale jwalo re fetela ho mosebetsi mo le rona ya ntseng a beile seboka sena leihlo le ntjotjo e leng Sophie Mokoena. Sophie ke dintlha difeng tse ka sehloohong tse hlaeletseng sebokeng se? Taba ya bohlokwa e leng ya tshohlwa tsatsing la kajeno ke hore ke eng tseo di ka etswang ho etsa bonnete ba hore karolo ena e ka borwa ba Afrika ena le botsitso ebile moruo wa teng o ya hola. Baetapele ba bolela hore ho tlameile hore ho ntlafatswe marangrang ho kenyelletswa le dibaka tseo ho bewang thuto ho tsona jwale ka ha ho hlola ho etsuwa madibohong. Ntlha engwe ya bohloka eo ba buileng ka yona ke hore dirafshwa tsa Afrika haholoholo tsa sebaka sena se ka borwa sa Afrika di tlameile ho sebediswa ho etsa hore maphelo a baahi ba sebaka sena o karolo ena lebatowa lena le Afrika e ka borwa le a atleha. Tabeng ya khutso le khotso
bothata e bile dipuisano ha o shejwa taba ela ya naha ya Madagascar moo mmuso o ileng wa diwa ke sesole. Ntlha e nngwe e bile bothata bo e leng pharela e kgolo ka botjhabela ba Democratic Republic of Congo. Taba ela e mahlonoko ya batho ba fehlang merusu sebakeng se bitswang ka hore ke Cabo Delgado, Mozambique le yona ile ya tshohlwa. Ka kakaretso baetapele ba bolela hore karolo ena e ka borwa kapa lebatowa lena le ka borwa ba Afrika le tsitsitse. Ka nako e tlang ho tla fanwa ka tjhebelopele tabeng tse amanang le puisano tse kenyelletswang hore ho ka etswa eng hore karolo ena e tle e sebedisane hammoho le dikarolo tse ding tsa lefatshe. Mopresidente wa naha ya Afrika Borwa e leng Cyril Ramaphosa ke ena jwale modulasetulo wa lebatowa lena la Afrika e ka borwa moo dinaha di dumelang hore selemong sena ho fihlela selemong se tlang o tla etella pele lebatowa lena la Afrika e ka borwa pele a fana ka marapo selemong se tlang ho naha ya Zambia. Sophie Mkwena, SABC News, Durban. Re ke le ba holo Sophie Mkwena mohi yena ke moqolotsi ka sehlohong wa ditaba tsa matjhaba. Ho sa le jwalo mekgatlo e kgahlano le melata e se molaong e re baetapele ba sebetsane le ntlha ena e bakileng dipuo di hana ho fela morao tjena ebile mohanto ka ntle ho seboka sa SADC Durban kajeno. Baitseki ba re baetapele ba bang ba kontinente ena ya Afrika ba tlameha ho nka boikarabello ka seo ba se bitsang bothata. Why is this police officers not doing their jobs and getting rid of all the illegal undocumented foreigners that's roaming around in our country freely? Because if it's us roaming in their countries, we will be locked up. Hence we're saying we will be making a statement and we will be marching and marching until we win, because we are winning. Maybe a little bit, but it's becoming bigger and bigger on a daily basis, and that is what we are here for. We will never stop. Sehlopha sena se bolela hore diketso tsa sona ha di susumetswe ke lehloyo la melata empa ke tlhoko ya taolo e tileng ya meedi le ho kenngwa tshebetsong ha melao. It's all in the message of making sure that the government understands that South Africans are tired of being, put through a country of not feeling safe. We want to feel safe. We want to feel protected. We don't mind having foreigners in our country who are properly documented, who are here doing correct things, who love the country as much as we do. Not people sitting here trying to rip the country of all that it has and then knowing that they're going to go back to their country the minute all of it is over. Baitseki bana ba file mmuso beke hore o be o arabetse lengolong la ditletlebo. Serutehi ibile e le setho sa mehleng sa parlamente ngaka Mboiseni Ndlozi o ipileditse ho dinaha tsa SADC ho sebetsa mmoho ho kgutlisetsa ntshetsopele ya moruo. Ndlozi buile sena ha ne a tshetleha puo kopanong e neng e tshwaretswe University ya Rhodes e Eastern Cape. Sehopotsong sa mopresidente wa pele wa Mozambique ipile e ne ile molwanedi wa ntwa ya tokoloho e leng Samora Machel. Ka mora dilemo tse ngata dinaha tsa SADC di ntse di tobane le mathata a maholo ao hona ho kenyeletswang kgaello ya ntshetsopele ya moruo ho selekane, tlhokeho ya mesebetsi le bofuma. Ngaka Ndlozi o re lebatowa la SADC le hloka baetapele ba sa ipeheng pele e seng ba ipatlelang melemo ya bona fela le ho iketsetsa maruo. A true economic emancipation program has to imagine this region like post-war Europe. We need a pulling together of massive capital investments to reignite a post-war economy. We have students from the University of Dar es Salaam, from the University of Zimbabwe. We have University Pedagogica from Mozambique. And so part of what we ensured was a pre-conference or pre-symposium day, youth day, between the young people so that they get to know each other and realize that many of the problems that they face in Mozambique are the same problems they faced in Tanzania or in Zimbabwe. They seem to have understood that 40 years after Machel was assassinated, there is an imperative to revive the spirit of frontline states. Ho
lebeletswe hore seboka se fihle pheletsong hosane moo baetapele ba dinaha ba tla etsa phatlalatso mabapi le bokamoso ba SADC. Moirebetsega o mala mokgatlalo kwa bobedi wa ditaba tsa Sesotho. Mokga wa United Africans Transformation o re o hlahletse kopo ya tumello ya ho ipiletsa kgahlano le qeto ya lekgotla le phahameng la Western Cape. Qeto e o ile ya fa mopresidente Cyril Ramaphosa tumello ya nakwana ya ho kgina mosebetsi wa komiti e sebetsanang le taba ya ho tloswa ha mopresidente setulong. I hereby confirm that the UAT have applied for leave to appeal against the whole of the judgment and order of the Western Cape High Court. This leave of appeal is directed to the Constitutional Court, having been refused for a reason unrelated to the merits of intended appeal, and by a virtue of order dated 12 August 2026. We have observed the inconsistency of South African courts, but the issue of Phala is not going anywhere. We're not going to be discouraged as UAT. We're going to fight for our people. Kokonono ya lequlwana la ditlolo tsa molao Vusmusi Ket Matlala o kgutletse komisheneng ya Matlanga ka jeno empa ho bonahala sa thusa komisheneng ka letho o boetsa latola hore o na le dikamano le letona la sepolesa le kginwe nakwana mosebetsing e leng Senzo Mchunu. Vusmusi Ket Matlala ha ya batla ho fana ka dintlha tsa bohlokwa mabapi le nyewe ya bobodu kgahlano le Medicare 24 mmoho le dipatlisiso tsa IDEC. The SABS and Medicare contract is a matter in which I have been criminally charged and currently attending court, and as such I'm unable to comment on the question posed on the paragraph under reply, and the basis is that I do not wish to incriminate myself. Haratse o Matlala qoswang ka tsona ke ho ba le dikamano le letona la sepolesa le kginwe mosebetsing Senzo Mchunu le ho fumana kontraka di milione tse 100 ya Medicare. I place on record that I do not have any relationship with Minister Senzo Mchunu. I have never met Minister Mchunu and have had no interactions with him, nor have I been at any gatherings where he was present. It suffices to say that I do not know Minister Mchunu. Matlala o tsotse pele ka hore Brown Mogotsi o mmaketse mathata. It's either he was using the minister's name, Mr. Senzo Mchunu's name, to swindle money from me, or he was working with him, but still he was asking money also on the side. So even today, I cannot be 100% sure whether he was working with him or not. Bopaki ba Matlala bo khutliseditswe morao mme bo se botla mamelwa nakong ya matsatsi a mabedi e leng la 24 le 25 kgweding ena. Mmuso o thakgotse diphuputso mabapi le ho helea ha lebota la morafo wa Samcod Chrome o haufinyane le Bretse provinseng ya North West mo teng sa retse se ileng sa phalla mebileng fela ha hona dikotsi tse tlalehilweng. Sena ke ka morao re barumuwa ho tswa mmusong ba etele morafo ona ba eteletswe pele ke letona la diminerale e leng Kone Mantashe. Tiragalo e batlileng ba ka matlhotlhapelo seretse se se bokete seno se amile thata ditsela dingwe le didiriswa tsa Eskom le go baka go tima ga motlakase mo Bretse le mafelo a mabapi. Bathati ba puso ba dumela gore seemo seno se ka bo se thibetswe. Samango lowered their guards in supervising the contractors, and contractors handled the slimes dam in a reckless way because they saw seepage 3 months ago, but they allow it until there was a slimes. It's called a release. Yeah. And I'm arguing that managing slimes dam cannot be a water issue, it's a mining issue because they are inherently linked to the mining operation. Batsamaisi ba Samango Chrome ba rala maikarabelo ka botlalo malebana le tiragalo eno ba itlama gore ba tla tira ditshenyegelo tse dingwe. The mine remains committed. We take full responsibility for the cleanup work. We take full responsibility for the investigation. And we remain committed to make sure that this type of incident never happens. We've made an assessment already. We are busy doing all the costs in terms of rehabilitation, also infrastructure. As we speak, we are busy repairing some of the electrical infrastructure in the area and also the access roads to our neighboring mines. And we will continue to
do this as soon as possible to prevent any further contamination. Motlatsatona wa metsi le kgelelo leswe David Mahlobo a re batla ba tlisa tiragalo eno. Fortunately, because of the area where we are, we could see that the slime was being contained in as much as there were biggest volume that were released. As part of our approach, we have agreed that a formal investigation will be done. Ke Thabiso Moss wa dikgang tsa SABC. Dipuisano tse hlokolosi tse malebana le meputso di tla qala hosane lekgotleng le reretsweng ho dula matsatsi a mabedi ha Sesotho le lekala la baemedi ba bakganni ba tla be ba le mathuleng a ho buisana ka meputso ya bakganni ba dilori. Bakganni ba tlasa Sesotho ba se ba fumane lengolo le ba dumellang ho kena boipelaetsong ho tswa CCMA. We have deadlocked. We are demanding 7.5% for the first year, 7% for the second year, and 6.5% for the third year. The employer is only giving us 3.75 wage increment across the board. This is an insult to truck drivers. Truck drivers are playing a significant role in our economy, and therefore we are demanding that the employers must stop being greedy and pay truck drivers what is due to them, or there will be no trucks moving across the country. That includes those that are traveling outside the country. I think it is also very important to emphasize the fact that as Sesotho, we don't want to go on strike because we know the difficulties that will come with it. However, the employers are pushing us. Everything will be on standstill. Trucks are not going to move at all in this country. Nothing will be transported. The country is likely to experience disaster because we have truck drivers in SPV, Fidelity Cash Solutions, City Logistics, amongst others. The employer has requested a meeting with us this week. We are open to that in Sesotho. We are hoping that they will table something that is more reasonable that we can present to our members and meet our demands. If they don't, the strike is going to go ahead. Workers should not be intimidated by the employer. A certificate of non-resolution has been issued by the CCMA. The strike is legal and the strike is protected. And this is not a threat. There will be no trucks moving all over the country if they don't meet our demands. Moijala ha re bona hore mabaraka a sebeditsa jwang ha JC ne kwala horeng ya bohlano. Ranta ya sebetsa hantle papisong le ditjhelete tsa dinaha tse ding. Diabo tsona di sebeditse hantle. Dithekong tsa telepa oli e tala ya Brent e sebeditse hantle ka e nyoloetse ho $89 barele. Dipapading bompudi ba Africa e leng Mamelodi Sundowns ba itukisetsa papadi ya bona ya boraro ya Betway Premiership sehleng sa 2026-2027 moo e tlang ho tobana le Marumo Gallants. Ka mora dipapadi tse pedi, Sundowns e iphumana e le boemong ba bosupa lokong. Ile a fumana tlholo ya dintlha tse tharo ho tse pedi kgahlanong le TS Galaxy, mme ya bapala ka ho lekana ntlha sehlopha ka seng le Kaizer Chiefs ka Moqebelo FNB Stadium. La ho le jwalo mokwetlisi Miguel Cardoso o re ba itukiseditse papadi ya laboraro. ESL matches we play at home. Always teams that have capacity to aggress us in transitions, using always lineups with reinforcement of the strategy, try to avoid us to play on the spaces that we are very strong on. Teams that select players usually with speed in order to aggress us on transitions. Cardoso o re o na le tshepo ya hore dibapadi tse sa lenyane dilemong tse sehlopheng sa hae di tla thusa sehlopha ho sebetsa hantle sehleng sena. Sundowns e fumane dibapadi tse mmalwa tse ntjha. Sebapadi sa sehlopha Grand Kakana se dumela hore dibapadi tseo di na le bokgoni bo hlokehang ho thusa sehlopha ditlhodisanong tsohle. Only won one trophy last season, so this season with the additions that we have, we're looking to challenge and compete for a lot more trophies than we did last season. So like Marcelo said, I think everyone has got, they're gifted in their own way, and ours is to help them and make them understand what's required at Mamelodi Sundowns. But the players that we've signed and acquired, I think, they have the qualities to be a success at Sundowns.
Papadi ya Sundowns le Marumo Gallants e tla qala ha hora ya bosupa e fetile ka metsotso e 30 phirimana ka Laboraro. Beso re ntse ho lekane di ne di le hakalo tsa kajeno boala o kopana le moifo wa Setswana hosane mo teng batla ho hasetsa tsona kwano SABC 2 le SABC le hae ka 8:30 bolipi boala tela ka lefu motaong ho tswa hona le Mphotime e kgaola yaya. Khaitsedi ke a leboa pa bui madume ho sa pele pela fela tsimba jeno ho sa puletse le botsembo le bana hantle fela le ra ho shebile hona mabopong a ka haro ka pa bophirime fela puletse hlakileng ha re shebile hona ho hona ka thekong boholo ba ka pa boshabela hona ka haro ka pa bophirima e tebele fela maru mona le mane ha ntse shebile hona hosane puletse hlakileng ditlahledi le belle hona ka haro Durban ho fitla hona ka haro Richards Bay le hona ka haro ka pa bophirima ka haro na le ka thoko mabopo ho sentse le fela moya e sa enkai re krateng tsa bosimba ka jeno le hona sa no se ho hlokomele hore bole ba Gauteng ho tla futhumale ha re shebile hona Pretoria tsona mlodi hona ka Johannesburg re kgate di tla fitla fela ho mashome a mabedi a mtse robedi ka ofela empa ho senka ka karetso bolo ba province ho bonala hore ho tla bata hona ha isale Limpopo ha phetho e ka le teng ho tla hlochese empa ho chese hona ha isale re shebile ka lephala le hona ka Rothabazimbe re kgate di fitla fela ho mashome a mararo ka ofela ka karetso ho tla futhumale ho seng bogolo ba re kgate di tla fela ka robedi ho isa hodimo bogolo ba mpolo ba nganga le teng ha o phetho e kalo ha re shebile mashishilo hona ka ha ho Carolina ho lokomela re tla futhumale khrati di fitla go mashome a mabedi ka ofela ka kakaretso a re shebile ka Standard Honono ka sekunda go hlokomela re tla hlobati re khrati ka la fela ho noto bolo ba Durban go bogolo ba KwaZulu-Natal sentse ke salwa lona ka re Durban le hona ka re Mnambithi go hlokomela re tla futhumale re khrati di fitla fela go mashome a mabedi ka ofela shebile ka Kokstad e tla hleka le fela ho supa simba ka jeno e tla re di phahama ho sandi phahame fela go mashome a mabedi ka ofela mashome a mabedi a bona hale ho maletswa ile hona ka haro ho komane o paka ho rotla hlo futhumale bolo ba province ya Kapa Boshabela le teng ho hlokomele hore simba ka jeno le hona sa no se o tla hlo futhumale di qale fela go le shome ho fitla go mashome a mabedi ka ofela bolo ba Kapa Bophirima le teng ho hlokomele re tla hlo futhumale re khrate di di ka udungwana fela go mashome a mabedi empa bosibu ba ka jeno le hona sa no se ho hlokomele hore ho tla hlobadi di qale fela ho fitla go mashome a mabedi bolo ba Kapa le bo le teng ho hlokomele re tla hlo futhumale re shebile hona ka re Calvenia le hona ka re Satellite simba ka jeno le hona sa no se ho hlokomele re tla hlobadi re khrate di qala fela hongwe ho fitla ho nne ka ofela pa ka hore re tla hlobadi bolo ba Free State le teng o tla hlo futhumale re kgate di phahame fela ho mashome a mabedi a mtse e mehlana ka ofela re shebile tamalo kharipi le hona ka hore wepenar bosimba ka jeno le hona sa no se ho hlokomele hore o tla hlobadi empa re kgate di phahame fela ho mashome a mabedi ka ofela boholo ba North West le teng o hlokomele hore tla hlo futhumale re shebile ka total le hona ka Foreinstate o hlokomele hore tla hlo futhumale re kgate di fitla ho mashome a mabedi ka mafikeng o tla fitla hona ka hore Vryburg le teng o tla hlo futhumale hona sa ba buitsa pele ya kalo ha be etso khotso